kwa Badwam TV Badwam so yada ni te kote gwase kranshan sama ne anopen so dia bre ne ye benada channel so nye dwoda enura na ye dwoda ya fofie denti bia na ye osenne ye dwoda ne ye benada sama sie ne bra so se ye de bro Adom TV Badwam kase de todwa mu bia obetini ye bekotachiman ye se de glue ana super glue ehun aye den fi se mabuna kenno ne energy drinks abomu a omuchini mi yadi munsam ni chemu no ebebro na fe yakọ akọhwe shuku bia yetu mu esanse mabunu bi ba ho ebebu asuku fo ana chachirefo no ne ade be na wotwemienu nie no yesi ye bie yede sansam no ene nsem bi ene yede bro Adom TV Badwam kase ko Facebook/Adom TV kase ne twego ho ena ye Go TV a channel no ye 119 ena DSTV channel no 280 mi ameso mo anopai midi afia amankwa tamaklo afia ni die motie se den sam no enchiremu ankasa etie ene yese emabunu ya wono ewo tachiman ne mpotemu wi nom ne nsanom ne kokin ne tramadol nom ne ade no ese kwa ne do mo de ato nchen o na se de super glue ene yese energy drinks nom kekabo mu na ne omo twene saa aya sama ayo how e de amampanifo nti omo akasetia Adom TV kase etwaso ya no kure say dey short to ye kokura ye nya na they say ya te say boys no bi e dey fra 5 star e bi so omo di hua me wo wa station mo ha me wo container o tem bia boys wo machi ha omo beto ento omo to a na ma bi sa omo say adenti na mo ti me to no bebre sa ya omo se omo mpabo na aye den ate na me say na mo de tem bia mo mpabo ate na omo say enti tem bia na me dia enti na me nim say eno e na omo de efra omo se omo de fra 5 omo hua omo ye ne den nti last bi na obi kan na metie eno achi adom kase ma ne boni amana so a obo ne homoden ene mabunu bi omo get to sabodo wo tachiman enso so echiche nkomo won so de to dwa se super glue no ena obie so a na wo de scarf akata anono na wan heli ete se ebia wonya kata ayi bia wo heli no eno eye fine through that gas na ewo mu no ntino mesukura na menim obi na kire ena ma me hu no ye tino sa wo de heli wo kata wa hwene baako na wo heli e fa te sa asra no na wo san kata baako na wa ye ti wo ya de ma ene solution fine so de dosun bebre ye blue cheese wo ye joka wo ye rock wo ye tie wo ye amnesia wo buy when beti tomu no na menjindi ye ba me so hweye no bla wa nutua enya wa me nkasa ma obi hu se bia se na simi sa subaguro mo hil ewo ba enya de a wo se nipa de sani oye Oduma say basic school ye no wo Boase East wa Sante Mantamu no be na wotwemienu nie na mentime ho ase bi esi ye mabunu eto hye achechefo ewo ho kromafo no mbeto hye achechefo no eso nti abufo bai na wotwemienu ntam ni afei na mpanifo atena se amayi ato ye nti yasa bi school na Adom TV kase etwaso ya manage fie na haye enti achinya ma mo she school ase enti haye de pa mo go school amaye e bia mo trafie fa ma boro no yes na no man say na mislamo ye pese ye ti eye volunteer bi sesi na emrantie a wo mo wo pepa se o mo beboa se de be ya tambia no be petrol school ho na se emrantie foforo no a sebio omo ani nso ade ye o madwe se omo ba beto ahye achechefo no so a wo mo betimi a stop wo mo one time ohina wo kwadua mu nso ewa ha yene nana nso ani komo na yemisa nana se die no no so be ye aboa acherechefo yi ye bobo ban nemum ba bia ni pa bonfo no ko makoje bia ebechini ape wo mu so wedie amehu no a na wo mu ni nyina afiri ho yene director eni komo yemisa director se the bank and school yi omo ehye ase na otwemienu ni no regional director ma me to me say me school china activities bia ekoso in the district in all other schools from 3-4 year omo first mock china na start into Oduma say MGHS omo so be bichira bidi ebe Isaac K Nomanyon Adom kase ya manage
fie na haye enti achinya mba mo my ento akase no so na yenko yensem foforo mu na Ghana Joint Business Consultative Forum womani nye ho kra ewo tax ahodo miensa bi aban no na mampani de nsa hyase a eye adwuma mpanifo wo mo kasa mu kire se de wo mo timo kra sesia no wo mo enhu so adwuma bibia ya nwanwunan ni asade tax foforo asaba aban de nsa hyase no na se eyade a eha wo adwen adwuma na na yepese egu no wo mamu Omanuma Samadum TV kase etwaso. Ashe achechefo no so a wo mo betimi a stop wo mo one time. Ohina wo kradua mu so ewa ha. Yene nana so eni komo na yemisa nana se. Die no no so beye aboa akyerɛkyerɛfo yi. Ye bobo ban. Nano ya wada ofuriso bosomeda etoso aduonu afimpinu ene aduonu miensan mu Ghana Joint Business Consultative Forum eye nhyiamu a wonom edikotu dwa se de omanpanyini ede ne nsa hye eto foforo miensan emrahye bedwamu agye atomu ama na beye mra no wonom ene nye ho forum yi ena monkrata yi so ede tudwa se wonom de wada ho a eginamu se saa eto miensan no emmoa wonom na ebegu wonom dwa wodie ewo man mu kura wonom kiremu a seseye akura no edwa wonom die no wonhu Wano ankampese asen akofa saa etuo yi a eba begum wono mu dwa miensen asen aba beto won so forum yi ena monkrata yi so edi tudwa se wono mu de obekoso akon akosi se edwa wodie ewo man mu no nesesanye bebe mu no atumi abo adwadifuro nyina eho ban wono mu ogidie ene arehwemu se omampanyi adodanko akufu ado ebedwene wansem a wodi atudwa ne nyina ho na afi wafreka biewumfo wo edwadie nyina mu sebe ya wono betena se adwendwene akwan pa obefa so aboa amadwadie akonkan ewo oman mu Sa enkrata yi Dr. Joseph Obinya woye Ghana Union of Traders Association President ene Mark Badu Abuajia we Chief Executive Officer Eman Ghana National Chamber of Commerce and Industry ena wonom ede wonsa ehyase ema Ghana Joint Business Consultative Forum. Nano ya wada of Administrator ya wada St. John of God Hospital award yankwanta Watano North Mensimu afumantemu ya Sister Faustina anakwa na ene ya one areho wo mu pa fise hospital no omuni akade a ebeboa ma pomode pa pagya ne mu ewo mpotamu ho nti won mo esre mpenifo so wo mumra emeboa wo tafa accommodation sa juma fo e boy hu modin a o ma bom hu modin ya ji sahaba so bodi bebi o mbetna aye asudi enye ba bi e ma ho ene okwo emse umumi ya shebi ase sisi kura ewura ya fada na fise yenye sika ya kwa yenye sika ani ya he administration block na so yesha ase since 2013 bepo mle intimi complete nyina sika semia Sakwabna Esibu Techi eye obstetrician gynecologist was St. John of God Hospital na mfidie ene akade ebeboa ama ayarehwe papa tumi akoso ewa yaresabia hono a woni bie no ono nso esi sudua. There are a few challenges when it comes to maternal care because of partly because of where we find ourselves. We have very remote areas. Some of these mothers will find umbehu problem but before umbedru hakra no I complicated. These are the few challenges. And also when it comes to equipment, the durability of the equipment that we get on the market these days is also a challenge. We will try and get most of this equipment, but within a short time now they are all broken down. Ohine ya wo mori ebu afuye papa wo abra sebo kwa mankase mensin mo krache pani na femra shebedwani ya wo ho ofise poaso chi bufa so bese adehye ajapade mpanifo bie ni ho a omoto onan ade asi ho Adom TV kase etwaso ya ko regional minister wo yechma bi dem obi ankasa ye ho sebio mo ekeno oya na mo rofudo do no wana ajina ide abani we want to chen oya wona bia oya mtisi da eta na epusu on min woman na idiara onkasa ho oya ba da fitin habo mini e oya kodo ya da banase na mamo no sa oya twa hai ma wo wi fitin habo na jiwo na epusu baba fa yambara ye yirim le dia akwa na wa moenu wendimu. Professor Samuel Atodankan eni amani boni twetwe nkomo a wade tu nanimu sei manfo a wonom etimonwi no wonom do so pa ewo abra asebu kwa mankese mensine ni mu ne senti
saban amfa hyehyeye enwu akwan mu sebeye a saa wo yunui ebi ntu wo no mu biomu a enya de se ebeboa wo no mu Maureen so edom a wo se ha onye dom kakraba se eba abra se bu kwama kese a wonye one of a drum power abra se my friend and half of the population or about 1/3 of the population if you more it is say ya shana say adubachi na so ba there in Shafa community what them look at the number of lives one share a doma ebolus one war mori ikrom ha Orabia ne din ade otu akwa esisi se wanya mfinhia be na duo numu ho no akasa de ne ho akọ Suhum police station we poyamantemu akoba aposifo amanne se wabo dwumani bi etuo e wo pe ho Adom kase etoso wa amkura case no be from o choice papa na otutu na kasa no onya kasa e o se o train lawyers ansa na wakasa na tu ndro nyumre na nya na ntie se Kionet mpinifo akọ police station na ma won se ade asentende won bra na won komoto won se won nipa na waso ayra no ampa so na mabuntu na na manfo bi a wonom etikwasi labi enso de won sem eto yamani boni anim oye papa bi a mitim ye dinye last bi na menyim ti me na me baba mu wa ba ko bi so nkwan do me kon ti me kopengwa abeye nkwan Inti yani nam compound or non to waye. Yani nam no compound or one try say we fix it yo. E yon na miso e mi asem esiba o. O se anka mi shutu anka o mamba nya asem o. Na mi se nti ngwa nti na oba shutu mi nana. Inti no e ye ni da ho de a oye. Ana ya de oba ye na waye. O wo skanti no se case ni ba no what escape popon afunu mu. No waye case ni police case. Ba we di asre. Mu ma ya case papa ma ye. Adom TV Badwam kase da oguso ehwa ne yenko yensom foforo mu amanyo nsemu a ndisi amanyo ko no ede yie etuye ato aba ya yi empanifo bi ebi mu wo menasepo safo ni nyina wo mu di kasa o edi nkomo sebe ya obi abeyi abufo bi afri wo mu fi se okon kase no 2024 Adom kase etoso. We invite you this morning on a mission of unity of NDC within Northern Region for Victory 2024 and beyond. Ladies and gentlemen of the media, following the intervention of the National and Regional Council of Elders of NDC and some party stalwarts, I wish to call all the teeming grassroots of the NDC in Northern Region to bury our differences and work in unity. Enwechi etifedo mantemu chairman ma NDC amanyoko no Ali Adolf ekasa ye defense bia Brian Champon edebetudwa na ochire se NPP amanyoko no bo maboso mo peye esanse NDC amanyoko no de won nyina aka won hobuma wo mo hwese afempenu ne adono na yabato no won betumi edinkonim. I want Brian Achampong to know that if NDC wins power legitimately and they say they will not hand over, the Northern region will not be part of the areas that they will not hand over. Then they will rule without Northern region. I'm telling him he should take it from us. If he doesn't know that the security, the military, the police, and all forces are only loyal to the state and not MPP. When we win power, Akufo-Addo will look for a police constable to salute him and he may not get. Biakoya Badwam pesuaso wo timantemu NDC ni deshia baako anani abre so obepre no ahwebedwa akonya ma won ye Professor Mark Apia wade futuwa ma delegate no semema o masika ni wanim na mom onyi obi a adwuma no obetumi aye no aboama ensesa ba wonmo abrabom ne nsemoni Adom TV edin komoyi. We'll have to make sure that science education in the schools is improved. That is the first thing. To that, there are certain schools that have already donated mass textbooks, because everything we do, even social sciences, has mathematical background. So we will need to train our students with
the culture of science. That is how we can develop. Manyoko etitaifuo bi enso ede nsem bi to yamaniboni anim. Eye wo call relay edu baby esese na wo hwese ne a eniema si airco sese na wo hia obi a wo de baton ne be ma na obetumi di akopa ma biako ye akọ n'animu because biako ye ya ka kire bebre e wo niema bebre mu inti me de masre de chese mo nam ya kwa so na ba ye muhu ye education in terms of health senior on we dika aka na nyina mahu sa niema atoto sin wa. See, we've sent a lot of people to the parliament, and what happened is that they went, we didn't hear of them. They didn't even lobby for development in the constituency. So now that he has come, we have the hope that when he goes to parliament, we make the cabinet minister. And getting the ministership, we will perhaps come down with that expertise and come and develop the constituency for us. Nananom ne adehia womo wejagba we won kramantam yimo sa sumdue ne nkabom na womo ehia free political parties ne wachidifo nyina entem efi se enche na afia ba ne akwakoto Badwam hia ya sumdue ne nkabom nsempунtu so ebema ne muso ewo mpotemu a nsam no Adom kase etoso. Yeah, if you have the connections, if you have the facilities, you can bring the people on board. And I register on NHIS free. Renew NHIS free. All of these are borne by this costs are borne by Just Foundation. And also are giving a lot of treatments with reference to malaria, hepatitis, checking their BPs, hemoglobin, and providing free medication. And see, yeah, you say, what to me, Just Foundation, we care. The Equator family, they also care. So we thought that boom. We have more than 8,000 to 10,000 people, and for me, that is more satisfying. And Wechi, Kroma for health worker would want who Ekoshemubi, and so Katwa so say. We need to get development. Logo ne wama. Wakwe betene hilaji yewo. Ni ankwale shikana bana kaba feature ba iwa. Bogoye ilanye leshi dane ba koleguni e ba check here e ya nto jake shikabe o susu yake o sani wachi wo benke du wona bonu wo ba fe ni wo ma oblai yeme energy yake won ya work keke but it's an educative program na at least ko na wo ke man bi fe ba na wi mo Ghana fo nyina do no atum sade man ekro ahokyere ne kwadana ya ebu afa ye ntiri hwe na ene no asofo mpanifo bi de nsema hodo otudwa wo masama wo kanyina ne saban no ensesemu kwan ya ofaso de ensikasem no akọ animu no wonsesa ne emamu sebeya komafo nso ye benya so emfaso ofise emu ayedene de ama obibia Adom TV etwaso. There are men of God who sees deep in the realm of the spirit, and who, when they are brought together and the seat of government is liaising with them and fellowshipping with them, this nation will never be the same. Anyomtofo akukudam ene ko dwumadie na se a wonom koto ayeye nyom emma omanfo etimi fa sa akwanya ne so etontom awrade asoya no agidi ye pa se enhyehyeye a wode agu akwan mu a wode bedi sa afinhyianai enepa bebre wo mu a ebeboa wo man. Dr. Lawrence Tete eko dwumadie na sibia wode nsem sei etudwa. Any nation without any spiritual backing has no future. Righteousness exalts a nation, and when the righteous rule, the people rejoice. There is no gainsaying that in this Ghana now, we seem to have lost sight of the spirituality, and that is why we are in trouble. But your futu kokobo ma Ghana fo nyina ya mamre ne amane de enikwanso yetoto no ase ne empren kabomo na we na Eastern Regional Sakin Kakajita ye zongo ena wode afutuo yi manra afofie da ne ye de hu afutuo nsem bi eni. Barka da sallah Ghana for asama me ka kire mo no pepef wonso ene Ghana for momma yenka yentimbo mo ya mamre ene amane no yemma embra yemma ebuo emba yentem yentiti yemba ewo kwan paso ne enti ameka asane se
se ntiti eno pepe for any ekrapem for titi papa no enti yanka yentimbo mu na yemma ya amamre no ene ya amane no se na Adom TV o magina ho se amane ne amamre o mbeso mu yiye no yankopon omboa ya na yensu yenye na saade no nkoso Enuachi, Adom kase ne controller leader, Emansa Wema Dwaju Zongo, Malam Ismail Reis, Esoso Twetwenkomo, no de futu e magana de hye nyina se, ommo homodin asa de bi ombe bia no, omema asumdie edi hene. Enti yesre efre Ghana fo nyina se, ye nyina no ye ma asumdie ene asetena pa ene ekuru ye embra ye ntem. Na se eno tumi ba ye ntem a ena ye betimi ahyemu. Ye hwe nhyiemu ya enya Muslim fo nko a every tradition ewo hanom ayehyiemu eda otumfo Nyankopon ase obi a ewo Ghana man mu se do ye wanta oyemu na mo ma emma empai pai ye nyina ye nya no kro na yemfa nsum o man no yemfa nsum ye Nyankopon